Unoilam ke NPP ubadairu MLA Barim ke Melem ubah Hamlet Sondoling ulong ba barok ki pajba ki badon ha kajilang ki pu samrke lut nama bagi yoi ba ubah Hamlet Sondoling ba ubah Roni Wilengdo MLA ba menta ke Melem ki ya Syonglang ya kini ulong ha bakran ha kajilang yalap election MP sedang semoy ke NPP ha Melem mau penti bat mau kar menta ke Janmet ubah Hamlet ulong ba ukwa ba kani ki jing pu samrke jang ki pajba kalong kaban penjob ru ya ukurtong MP ke NPP Dr. Dialil Nonglaj baru ban penjob ya ke NPP hak election MLA ajar prana Melem ha kani ke jingilang ki pajba ketika than gawan man sengap ya ke jing pensyai na kinilam ke NPP ubah Hamlet long ba kum ki pajba kim dai syu ban sya yalam bakla ha ki bor bawan tang ha po election ban perta I jaj benreu ula ong ba wat ma uru kumunoyam barim ka KSU bala syaset bendi syatit lati handai umju sim kabu ya kejaj benriu kumba sim kabu ki katu kan ningut ula ong batang ya ulati CRP kimpat yo I handai kilej perta keleng-keleng ban ong ban I jaj benriu lada I ya kejaj benriu dai ban pen I daki kam om da ka ketin pet sedia natip da kadau boleh pet kadau pet kilong pi Syonglang ba Hamlet ba di ba Roni demne baro ki po samarki ba Syonglang mangabat iba Roni ngakwa ba kani ka jing po samarki jo pi mata kamit pin po samarki ben penjob ru ya I Dr. Dialil Nonglaj pin ya po samarki ru haka arja aku pra banjab ke MPP nang ni po Melem constituency nakwa bagni ke jipo sam ke jongpi kom ki pai ba ngin penne ngin pensa marka dai kadak jong ke jing kermen bat kadak jong ke jing kemen kadni playwan mata kamit keklap dai ke play ba Daniel Tangkiu dan hang ni kadni piwan mata kamit barok ni bron ni pila dai lupa ki nong kersan ki barat ba jong ke NPP pidai ki nong kersan ki jonga piwan kan ni pidai ki nong kersan jong ba Roni piwan kan ni pidai ki nong kersan jong ba Alam piwan kan ni pisu I bodo presun piwan kan ni pidan ka jing sania hai profesor Dialil Nonglaj piwan kan ni pai ba ngasengu sibone ya kepor ke jongpi baro pilong ki nong trai ki kersan ki barham jongi kabang kuat man ta kamit larangi mi dak di kajaka ngin lek sak jong ki yang ki sem barkhwat ngin keren ngin pin su thu hayeng sem bangim de syo pan sai lam bakla hangnuh nuru henrai ngin don ki jagai baskem haka parti MPP ka jingilam jong sar konrad ba prosun bas nyau baru I profesor Dialil Nonglaj baro begini penlong kirong kitin sim ki ambassador ki yeng sem ki dong ki thau ki jongpi baga bori ga dei bangi dei ban long ki breu ki basta nyim dei sho ban sai la magla ha ki ki bor ba persang banwan sepi tang ha ka por election ban keren ba penbit ban banong ye jai ben reo tang por election ha ka por election ki ong e jai ben reo wat num biet ku pe ba dama nga belalong nung lam ju ki KSU ngelamat kilati ngelasa bom ngelasa tir ngelasa si meniru ngampat jusim kabu ya ka jai meriu kombasim kabu ki katu ka ni keleng-keleng kiong banim ka jai meriu buat engi tangi ulati siar piru kumpat I keleng-keleng kiong bat I jai meriu wat sya ilang akla ku ki pat pa dan ye jai meriu tuangin trei dakakang ngah meliam apa ngong I kira meliam ngatay dakakam kiwan kibaduk basok ngayarap kibapang kibasom ngayarap isnong itag beron sige kiwan nga ngayarap kiskul beron sige ngayarap
Ji balang ba pher pher ki do ngai ram. Atu kami kata ke ji se mereu.